Milling token wari abroad palping kalieng do ke report me mi benyu aga jikele. Take a message Michela ni alguaseme me bialing ke biangach. No kene me a message Micha agor a US Department of State. A message me gor jeno beja kwen ye gwa kelode. Biarun palping manana shalat. Men shalat guasmo cause bi yendi alkula tika ngaitin. A very important message. Mdewe kena ideal, you know. Ka message me michan lade ka chanu ka banywa ya kel. Amanda ana chalat ka Queen Antin Corn la jeni biwe ka US we ka America we ka American. Michi way on winimi bi gorno broad short pin no alo gor jeno bi chengre which no Nathan content gor jeno de chengre which na ka do mi shajen do mi je ka je report me ka do bana chalat ke je US kure la kwere mendit la President Trump ke State Department yen they are defending the integrity of US citizenship. Kene gang kano mi jira mi mala citizen ke US batik de bagang te do ba kula gang a chikana kula kwaseme kene chikana kapchong no nene mi te rami shi we kamer keme shi we ke US shi ukwen winimi ala shi ukwen ke check mi shi kweno che joje ndo chi dap ka gaten winimi shit kene konti la tourist ni te la jene la win tongomi awa te ramimo mi la foreigner mi ba permitted ke ba kam visa ke visitor visa ko jen e ba la US citizenship ke be US citizenship be kule jek ko mi cha dap ka gat and winemi be chwa Ramadan and ba cholo generan which komishiran gwad mi ci jien ka Africa ki jien we dadian dan ci we ka America me bu kwen yo bi check bi should have got a dong bete be stay in the country and ci ji US ke la do no kenetem right na charging na me agenda na US kenetem wan la jien ka Africa ki bi jien ke Europe we jien bu wen winemi then yo bo kwen bo dap ki bi check bi already and then from there bi citizenship bi shu je ki bi shu take visa mulo no chai de le tuk chai de la watch rai which in winemi ci kum US kala ro na me ja capture US embassy man take West Africa watch take native 10 wenamo ne de chup kokor de la foreign national to take a document ke taken ke visa ne ka duop ko ken shika kwen kamer kema ka ken painken ci gat ken kon ken gadap ci ken ga jago bugate rewich alo chermita mi ci chek ci kwen tong mi rar ke chaji kwerar and then and wenamo mi ci chek du yo ci ruet ke cha dap bijin shwaram be take US chala do right now charge network mo cha tara cha gor kele cha ojeka wa gula network mile road charge no do mi easy ko bi US citizenship bi je ke bi visitor visa bi chujek bi chucheng rai we kamer wana mo charge no emijiak
can we shut it down ajani shani taken these foreign nationals cha visa ni ken dial cha ka watch cha go teneken alon tama shikan late eno taken ge visa ni te lanyin US ko cha jiga no ken mugul ka were wiki US mugul ka wen winimi illegally wukare wiki winimi ko bika US citizenship bikana jeka kwigan ken kani chine coordination mo chine gak cha kane to cha ka identify ko cha ngaji no ka ngani ko yo mshuwe winimi bi olar no han cha kwen ta ka shek de jana ka gat ko kantine yo mi jaw jig ba ngaji no rame chebere wiji ko jen ete ka gat ba ji gor ba ji lo jok ka jo dan chalat so teram bi citizenship bi jek ka kwi gat ka ko cha dap ka gat ka America ka Europe kini de kontila ji Europe wa chane shop ke kudangwan this identify tela US citizen ne de kudangwan tela foreign suspected bus tourism case atu ko ron kin dangro jendangro dungwan wa kan shaka identify bane kene ti wa cha mo ke visa ne bane alo shiga jian ba shi were wicin winimi cha na ba cha nyoma ga ka je anyok US embassy ka North Africa wa shi ke visa ne shop ko korki ne 100 visas ko ki bus tourist ala bus tourist dane ko la jian bir we wa jal ka merkema bi nyalo ro de winimi run bu ko lu njok alo ti ka gadrar namo awa chagak wa da networker wade wa jega wa ken illegal bus tourism scheme nama si jimer kema kuma US kela da jojo no nena arami we ka US ka duom shit kana e ko jenete ka shekrar ke te ka gad mi dabrar ya baje mo ke visa chala do cha kapchong so na me report mi chala da George eken ko chala da George ken akani tel mugoro ba ne dialan content gwazamo ba ka ledi ba ke ba jimu ke visa ba je kwen ke to English cause bi akula understand mandan le herode ko gor kono bane ngaje ngum le herode ba kwen direct. According to this, under President Trump, the State Department is defending the integrity of U.S. citizenship by ending illegal bus tourism schemes. Waping kwarne Donald Trump la kwer U.S. Kenishi ken netin kon tin chiwe kamer kashi ka US citizenship chikan je ka kwiko itiken ka gat chikan ga dabun winimi wa chaja capture chikala do nene no foreigner is permitted to obtain a visitor visa for the primary purpose of acquiring US citizenship for a child by giving birth in the US. Ya guru no betek jor ki foreigner ne ko la jin la tourist ni buwe kamer kame wajal and then ngwadu mi bro yu gor nyalo wini mi be churwet no kuma US cha capture na mo yene te la jel ke purpose mi shit kana mane. A US embassy in West Africa uncovered a sophisticated bus tourism network of more than 100 foreign nationals using fraudulent documents and visa fixers to get themselves visas in order to get US citizenship for their children. We shut it down, revoked these foreign nationalists' visas, and are coordinating with local authorities to systematically identify and cut off any similar operation. Kalaro ne konde West Africa tin jel ka do mo ne chup ko kor eno mo wa ka jiki ne ko na chaje wa cha ka cut off ne ti kontin jig visa ne ko ken te ken ka gadi ken ka dap ko US wa cha operation mo cha gak and coordination me cha gakrar eno na kero ai now chikala do nyong ne lad bon ken ne kontre wi ko ba ka identify ken this individual tin content ke visa ne ko ichi check ichi dap gat ka buwe bi citizenship dung mer kam biyoje akane chine gak
chicken in Europe, a U.S. embassy identified more than 400 suspected birth tourism cases since 2024. Investigators traced them to at least 6 companies that coach applicants on what to say in their visas interview, arrange U.S. housing, and set up a deliberate plan. We shut it down, revoke their visas, and permanently ban several fraudsters from traveling to the United States ever again. Netiti awati company ndi shop ke Bakel wachi kanedi shop ko kudangwan laken ka train ki company mukuna train by the way kukuna train ko ramamo dere we ke interview de dere interview dere ja phase de na wa charge shut down mo ka chane de 400 return ke 2024 ron kindanya dang rungwan cha ka gagrar kene shirkato chala do ne ti chicken buwere we ke US ever again lo chicken binyo ka mi bika uchop re we ke US neme ami chala de ken so chajo mo chaila ken. Another thing is one US embassy in North Africa revoked over 100 visas for birth tourists who came to the United States primarily to give birth to so their children would get US citizenship. Na me chala da wati ne re lajien na dong be wen winimi alo ajira mi mo mi ruet yo mi we when me ka merke malo ready and then we showed up and got the money ala purpose du karwa do wodi mi chaga chia da moon US ka US soil ba gada mo ba chu jako bala citizen America ki citizen US can I know chikne logo mi shirka mo so chane de chop ka 100 visas tilan North Africa wa chaga gagrar ko kujim ko primary purpose la jen ke we garar ke je bo dabrar mi cha w ba gad ba chu cholide ba chu chol US citizen ko America me ne to chine ka gore weda so ne me biya ngach right now be ne de ngwande ba de phone ne ngwande ba which dio je don ngai kon bo te ga to tam ne te cha dil wo bo ka kujim shit mo ko primary purpose den odi biken te ka America ma ka do mi mo mi chale illegal and ojin wan win mi and tourist ke wo jalen don jira mi mo mi cha chol community but biran bi urwet then from there yo gad mo bay lar no e nga ka chal te ka garar then bay chu nan ko ti ka garar no mo chala da kum US no chaluk so cha jenen tam wada dialati wa ke legal shika ta sha guri alaka kum US so mishi werar ka do mi teke galot na wa gur ke ji kume America mako ba jilo ire do arun wa primary purpose de we ka ji wa chi chong chi gwa so ajanta dan le rodo je but what I understand long gwa me odi jin mi le di gwa teleji criminal records watali probably have no problem so na me go de nyo ayakel ana ban nyo jek ka le rodo biata ma